Iqembu lezakhamezi zaseSoweto elihlanganisa intsha kanye nabaholi impesheni bahlangane ngaphandle kwaseLillian Ngoyi Clinic eDiepkloof namhlanje ekuseni ukuzohlinzeka ngeinsizakalo zokuhlanza mahhala. Kanti umholi weqembu uVusumuzi Miya uthi inhloso yabo ukuvimba intsha ukuthi ingene emgaqweni futhi ihlale imatasa ngokusiza umphakathi. Indlela ibuzwa kwabaphambili lawa-ke ngamazwi owesilisa osekhulile ngokweminyaka umnumzane uVusumuzi Miya ohlanganise intsha yendawo ukuyokhuculula umtholampilo iLillian Ngoyi eDiepkloof. uMiya uthi lokhu kuzosiza ukugcina intsha imatasa njengoba iningi iswele imisebenzi. Intshisekelo ukuthi nje ngathi nje angithi asisebenzi ne so sibonile ukuthi nje singasebenzi mina ame pensioner yabo so but ngicabangela i-youth ukuthi i-youth ihleli ayenzi lutho ne but when they start working benza something ne it can give them a mindset ukuthi no bangavula ama-organization because if you want to open organization you've got to start somewhere yabo kumele uqale you must work like a slave and live like a king at the late or a queen, you understand? So mina ngibelieve ukuthi mina njengomuntu omdala I must lead them ngendlela e-right so that abantwana lapha badinga khona uncedo mina I'm there to offer my service yabo. So it doesn't mean ukuthi mawunceda umuntu ufanele kumncede ngemali. Umuntu ngamnceda ngani nge-advice and lapho nami ngakhoni I can also ask other people as well ukuthi to come on board yabo. Kusenjalo ingxenye yalolu uncome lo msebenzi nothi uyalekelela ukukhipha intsha kwizidakamizwa. Yasigrowa thina njengabantu bomphakathi yabo than ukuthi sihlale yabo uyabona kunamalanga imisebenzi ayikho yabo manje ukuthi nathi nje senza ukuthi sijabule ukuthi at least kunala nathi sivukela khona skisi nala sivukela khona so at least nathi sikuncedisa abanye yabona manje nalabantu esinabo i-youth yabo sikhona ukubathatha estradeni ukuthi bangabhemi lezinto lezi yabo sambe at least sibaphushe ukuthi bafite nawo umsebenzi yabo sicala lana yabo noma sina sibadala kubo mara mele sibakhomba indlela. Umnumzane uMiya uthi konke lokhu kwenza ngothando analo ngomphakathi nobe senxusa uhulumeni ukubasebenzisane nabo ukulekelela intsha ngamakhono. Ezindabeni zeSoweto ukulunga Mthembu ngiseDiepkloof.